کارمندان میلیتای ولایت خطلان یک نفر پیشسود شده رو برای صادر نمودن جنایت تجاوز به ناموس بازداشت نمودند. شهر پوره این جنایت در گزارش همکارمان آفاق قادریان. در اساس عریضه‌های چند نفر از ساکنان ناحیه جلال‌الدین بلخی به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جلال‌الدین بلخی عایدی از جانب شخص نامعلوم مورد حرکت زورآوری دارای خصوصیت شهوانی دچار گردیدن دختران نابالغشان، کارمندان مقامات میلیتیا چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی دایر نموده یک نفر ساکن ناحیه مذکور خواجه فکرام سال تولدش 1988 را با گمان تجاوز به ناموس و سوی قصد به تجاوز دستگیر نمودند. خواجه فکرام پیش سود شده و تنها بعد 8 سال از آزادی محروم بودند. ماه ایونی همین سال به آزادی برآمده از خود خلاصه در کاری نبرآورده باز دست به جنایت‌های وزنی زده است. معین کرده شد که خواجه در ناحیه جلال‌الدین بلخی 3 نفر از دختران نابالغ را در راه از نبودن اطرافیان استفاده نموده می‌خواهد با راه زورآوری و بوغی کردن به ناموسشان تجاوز کند. متاسفانه سنه 2 دکبر سال جاری تخمینا ساعت‌های 14 در سر زمین‌های خواجگی دهقانی سه حسین در موردی که نابالغ این برای پختچینی آمده بود از نبودن اطرافیان استفاده نموده از طریق زورآوری یعنی با بوغی کردن راه نفس به ناموس نابالغ این دست درازی می نماید. بیهوده نیست که می گویند هیچ یک جنایت بی جزا نمی. خوشبختانه این نفر رزیل و ناجوان مرد از جانب کارمندان میلیتیا سری وقت دستگیر گردیده و نسبتش در پروکراتور ناحیه جلال‌الدین بلخی پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد و برای کردارهای صادر کردهش نزد قانون جواب خواهد گفت. هنگامی دایر نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست گفتگوی جنایتی وزارت کارهای داخلی 3 نفر جوان برای صادر نمودن جنایت دزدی بازداشت گردیدند. شهروندان بهادر رحمانов سال تولدش 1987 و ظفر سعیدов سال تولدش 1992 ساکنان شهر دوشنبه که چند مدت پیش از محبس آزاد شدند باز دست به جنایت دزدی زدند. دستگیر شدگان این نوبت 2 نفر دیگر را با این کردار جنایتی جلب کردند که یکی از آنها مهراب زلمیدینов بوده در حبس پیشکی قرار دارد. برای دستگیر نمودن نفر دوم عین حال کارهای جستجویی به راه مانده شده است. بازداشت شدگان در داخل نقلیات‌های جمعیتی از جیب شهروندان مبلغ‌های پولی و تلفن‌های موبیلیشان را تصرف می‌کردند. چنانچه نامبردگان در داخل نقلیات مسافرکش از جیب شهروند گلنسب طلب و همیانش را دزدی کردند که در داخل آن تلفن موبیلی مبلغ و 2 عدد شناسنامه موجود بوده است. یادرس می‌شویم که این نفران با این کردار جنایتی خود به جبریده زیاده از 5000 سومانی ضرر رسانیدند. عین حال وابسته به کردارهای صادر کرده این گمانبر شدگان پرونده جنایتی آغاز شده و تفتیشات پیشکی دوام دارد. 2 نفر ساکنان شهر دوشنبه که در حدود پایتخت با دزدی مال و اشیاءهای ساکنان مشغول بودند از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه بازداشت گردیدند. گمانبر شدگان در 20 لحظه جنایت دزدی دست داشته با این کردار جنایتی خود به جبریدگان نزدیک 20000 سومانی ضرر اقتصادی رسانیدند. سیراجدین شکورов این جنایت را شرح می‌دهد. با راه جنایت به دست آوردن مبلغ و درآمد مفت برای بعضی از شهروندان که تکرار به تکرار جنایت صادر میکنند متاسفانه مایه اساسی پیشبرد زندگانی گردیده است. کارمندان بخش اپراتیوی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در نتیجه راه اندازی نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی شهروندان سعیدov سهراب احتموویچ سال تولدش 1978 و رزاقov اکرام سفرعلیویچ سال تولدش 1986 ساکنان شهر دوشنبه را دستگیر نمودند که هر دو قبلا 3 مرتبه با جرم‌های گوناگون سود شدند. گرچند نامبردگان گذشته داغدار کننده جنایتی داشته باشند هم این پیراه را ترک نکرده به دزدی مال و اشیاءهای ارزشمند شهروندان مشغول بودند. چنانچه ضمن پیشبرد کارهای تفصیلاتی معین کرده شد نامبردگان اساساً از نزد بیناهای استقامتی شهروندان در پایتخت دوچرخه‌های شهروندان را تصرف می‌کردند. از جمله نامبردگان سنه 12 نوامبر سال جاری از آشیانه سیوم بینای استقامتی رقم 18 واقع در کوچه به نام شریف جان حسین زاده ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه به طور پنهانی یک عدد ولسپد ورزشی که به شهروند ناصرov سلیم تعلق دارد از آن خود نمودند. با این را گمانبر شوندگان به جبریده به مبلغ 750 سومانی ضرر رسانیدند. هم شش مشید که گمانگوی رفیقم سورو در کوچه های شهر میگشتیم شبای اگم چیزی میدیم در برنو بالاسده اگم چی
ندزدی ҳамин маблағҳое ки бо онро ба даст меовардед дар чӣ сарф мекардед? نه خدا نگشتم هرچی зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ муайян карда шуд ки дастгиршудагон дар содир намудани 20 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ гумонбар дониста шуда дар маҷмӯъ ба шаҳрвандон зиёда аз 17 000 сомонӣ зарар расониданд. дар рафти гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи ин ду шаҳрванд муайян дастгир карда шуд ки аз инҳо 8 адад велосипедҳои дучарха ҳамчун далели шайъӣ гирифта шуд. барои муайян намудани ҳолатҳои дигари дуздиҳояшон корҳои фаврии оперативӣ идома дорад. айни замон гумонбаршавандагон саидов суҳроб ва носиров салимҷон дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташон бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. дар шаҳри хуҷанди вилояти суғ низ моҳи гузашта як нафар сокини ноҳияи ҷаббор расулов пас аз озодӣ баромаданаш боз дар ҳолати мастӣ даст ба ҷинояти дуздӣ зад. дастгиршуда ба манзили истиқоматӣ як нафар сокини шаҳри хуҷанд ғайриқонунӣ ворид гардида аз манзили ҷабрдида либос ва дигар молу ашёҳои соҳибхонаро тасарруф кардааст. пас аз таҳқиқу баррасии ҳамаҷонибаи парвандаи ҷиноятии гумонбар шуда ҳафтаи сипаршуда дар суди шаҳри хуҷанд мурофиаи судии ӯ ба анҷом расид. дар суди шаҳри хуҷанд дар маҷлиси ошкорои судӣ ба кирдори ба ҷомеа хафноки айбдоршаванда Турсунбой Дадоҷонович соли таваллудаш 1984 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти гулхонаи ноҳияи Ҷаббор Расулов баҳои ҳуқуқӣ дода шуда суд аз рӯи ду моддаи кодекси ҷиноятӣ 244 дуздӣ ва 339 тасарруф ё вайрон кардани ҳуҷҷат судшавандаро гунаҳгор донист. Судшаванда Турсунбоев ки қаблан 4 маротиба бо ҷурми дуздӣ доғи судӣ гирифтааст, ин навбат низ ислоҳнашаванда будани худро нишон дод. Санаи 29 октябри соли ҷорӣ бо мақсади дуздӣ ба ҳавлии рақами 61 воқеъ дар кӯчаи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд ғайриқонунӣ тавассути девор ворид гашта аз ҳуҷраи хоб либосҳои гуногуни мардона, шиносномаи техникии ҳавлӣ ва 3 адад гувоҳномаҳои рақами мушаххаси андозпорандаи соҳибхонаҳоро дида дониста ки ин ҳуҷҷатҳо аслӣ ва ба категорияи ҳуҷҷатҳои муҳими шахсии шаҳрванд баромад мекунанд, пинҳонӣ тасарруф карда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ бо изи гарм кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ба ҳаракатҳои ҷиноятӣ нуқта гузоштанд. дар мурофиаи судӣ дар асоси далелҳои ҷамъовардаи мақомоти тафтишотӣ ки гуноҳи судшавандаро исбот мекард, судя маводҳои тафтиши пешакиро ҳамаҷониба баррасӣ намуда бо санҷидани далелҳо дар ҷараёни музокираи судӣ ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнекунандаи кирдори судшавандаро ба инобат гирифта ҳукми ниҳоии худро баровард. суд ҳукм кард Турсунбой Дадоҷонович бо моддаҳои 244 қисми 2 бандҳои АГ ва 339 қисми 1 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон гунаҳгор дониста шавад. аз рӯи маҷмӯи ҷиноятҳо нисбати Турсунбой Дадоҷонович ҷазои ниҳоӣ бораи ҷазои сабуктарро дар бар гирифтани ҷазои вазнинтар, ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 3 сол бо адои намудани он дар колонияи дорои низомаш сахт таъин карда шавад. бо ҳукми суд 3 сол аз озодӣ маҳрум гаштан бо адои ҷазо дар колонияи низомаш сахт нишонаи тасдиқи гуноҳ аст, зеро сазовори ҷазо танҳо он нафаре мегардад ки дар амалу рафтори ӯ аломатҳои таркиби ҷиноят ҷой дорад. мувофиқи қонунгузории кишвар воридот ва мавриди истифода қарор додани маводҳои тарфгарӣ манъ гардидааст. дар ин раванд кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҷиҳати пешгирӣ намудани фурӯш ва истифодаи ин мавод ки метавонад ба ҷомеа хавф дошта бошад, корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монда шахсоне ки ба ин кор даст мезананд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб менамоянд. дар баробари ин мутаассифона нафароне ёфт мешаванд ки дидаву дониста қонуни мазкурро сарфи назар карда даст ба ин амали ношоиста мезананд. аз ҷониби кормандони раёсати мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунӣ воситаҳои нашъадори вазорати корҳои дохилӣ Аминҷон Аҳроров сокини шаҳри Бӯстони вилояти Суғд боздошт гардид ки аз ӯ наздики 5000 дона маводҳои гуногуни тарфгарӣ дарёфту мусодира карда шуд. мавриди қайд аст ки дастгиршуда донишҷӯи донишгоҳи кӯҳии металлургии шаҳри Бӯстон буда ҷойи омӯхтани илму ҳунар даст ба хариду фурӯши ғайриқонунӣ маводҳои пиротехникӣ задааст. ёдрас менамоем ки ин маводҳои тарфгариро ба маблағи 3000 сомонӣ аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров харидорӣ карда мехост дар шаҳри Душанбе гаронтар ба фурӯш бароварда аз ин ҳисоб фоида ба даст орад. айни ҳол оиди ин қазия корҳои тафтишотӣ идома дорад. кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд низ зимни дойр намудани амалиёти махсус 2 нафар ноболиғро барои ба муомилот баровардани маводҳои тарфгарӣ боздошт намуданд. ҳангоми кофтуков аз ин гумонбарон 14 000 маводи пиротехникӣ дарёфту мусодира карда шуд.
воридот ва фурӯши маҳсулоти тарфгарӣ ба истилоҳ пиротехникӣ ҳарчанд тибқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон амали ғайриқонунӣ аст, дар минтақаи суғд то санаи 8 декабр аллакай 5 далели муомилоти ғайриқонунӣ бо маводи тарфгарӣ ба қайд гирифта шуда зиёда аз 10 000 ин намуд маҳсулоти оташангез мусодира шудааст, ки нафарони ба муомилот бароварандаи он наврасон ва ҷавонон мебошанд. дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд бо ҳамин гуна кирдори зидди ҳуқуқӣ ду навраси 16-сола истиқоматкунандагони шаҳри Хуҷанд хонандагони мактабро боздошт намуданд, ки қасди паҳну фурӯш ва ба муомилот баровардани 14 000 адад маводи тарфгарии намуди тренерро доштанд. Хлопчики ма ақсиқиз хардам, сипайсавони блокша хардам. Инҷа омда 55 мефрӯхтам. дар ҷо доштан шуморо мелису? Шаҳри Хуҷанд 20 микрорайон пеши марказӣ. маводҳои тарфгарӣ садодиҳандаи аз наврасон мусодира шуда барои истифодабарӣ аз рӯи таъиноташон дар ҳолати коршоямӣ қарор доранд. наврасони таъминоти моддияшон аз ҳисоби волидайн ва даромади пулӣ надошта, аён аст, ки аз бетаваҷҷӯҳии калонсолон ба муомилоти манъшудаи маводи тарфгарӣ майл пайдо кардаанд. ман вазифадор будам, ки клиент ёфта инҳоро халупшкаҳоро фурӯшам буд, лекин меллаҳо моро қада. дар ҳамин ҳолати ҷиноятӣ рафиқатон ба шумо чанд пул ваъда дод барои дарёфт кардани харидор? 200 лом. дар қаламрави тоҷикистон бо назардошти хавфнокӣ ва оқибатҳои нохуш чун оташангезӣ ва ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштан муомилоти маводи тарфгарӣ манъ карда шуда, ҳама гуна кирдори алоқаманд ба маводи тарфгарӣ амали ғайриқонунӣ буда ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ дар пай дорад.